mogu vam kažem suštinu. Suština je da je moja ljubav prema Partizanu iracionalna. Danilo Mi smo bili fajteri, igrali smo takvu košarku, jako čvrstu, sa tim ljudima koji su bili navijačima, koji su bili na tribinama, nestvarno. Taj neki odnos moj prema Partizanu nije zdrav. Previše je to emocija, previše život posvećen tome. Vreme nije isteklo! Vreme nije isteklo! Ketman! Partizan! Kakva je ovo sezona Partizana? Neverovatno! 3, 2, 1. Da li važi ovo? Očigledno samo Kecman može da ubaci odatle. Da, dobro. A ne može, Kecman je sad ušao u odela, sad je direktor, sad ne može da dobaci. Partizan je ljubav. Partizan je jedna od najlepših poglavlja u mom životu. Partizan ima neki poseban odnos između navijača i kluba. Mislim da ima malo klubova u Evropi koji imaju taj šmeker, tako mogu da kažem. Ja nemam rezervnu poziciju, jedino što znam u životu da radim, to je košarka. I onda s jedne strane sam preživeo i doživeo emocija koliko neko drugi za 5 života, ali s druge strane ja sam s tolkom potpunošću se bavio tim poslom i to sam goreo ko sveće. Došao od 70. godina do sada. Koliko mi imamo trofeja? 48. 48, da. On je od prvog trofeja tu. I od prvog, svaka čast. Pa ja sam planirao, neka mi je želja bila, na primjer, da sam na 50 i da idem u penziju. Pa ova korona te odložila malo. Tako da valjda će me držati još jednu godinu dana. Kada kažete Partizan, pre svega mislite na košarku. 2017. godine prvo smo krenuli da potražimo neko mesto, neku kuću koja će se zvati Partizanova kuća i koja će imati jednu posebnu namenu da okupi sve partizanovce, bivše igrače, košarkaše. Bila je ideja da se napravi jedna baza koju je Partizan odavno zaslužio. To Dule? Jest. Jest. Kecmane! Ljudi, šta radite? Otkud ti? Evo nam vratio nešto na lesen. Red da se ovo ima. Neka svadba, šta je slika? Jesi kum negde? Čekaj malo. Šta to? Znaš šta, ove godine 10 godina od Zagreba? Arena. Da, bre. Arena Makabi. Da. Pogledaj. I tu si se proslavio, ne samo Zagreb. A dobro, ovdje smo se svi proslavili. Čovječe, 10 godina, ne? 10 godina. 10 godina je prošlo kao tren. Ajde, za 10 godina. Ajde, uzdravlji. Okej. Za dane ponosa i slave. Da. Pa se namrčilo, će pada kiša. Kao ne veze. Možda će pada kiša, ne veze, da je Dule tu mi bi po kiši trenirali. Ne bi se prekidao trening. To sve u rok službe ide kad su Partizani. Može se priča o kontinuitetu mog rada. Međutim, ne može se priča o kontinuitetu tima. Jer smo mi zbog socijalne naše priče bili prinuđeni da svake godine
prodajemo jednog, dva ili više najboljih igrača i praktično nema one željenog kontinuiteta nema, da vi zadržite ono što se pokazalo dobro u sezoni prethodno i da nadgradite u dovođenjem na mestima koje su se pokazala kao nedovoljno dobro. Te godine smo mi ostali bez 3 igrača, to je bio Uroš Tripković, Tepić i Novica. I onda smo krenuli da renoviramo tim. Igrom slučaja je nastalo to da svaki stranac koji dođe u Partizan posle godinu dana ode i zaradi 4 puta veći ugovor. I onda, recimo, nisu ni ovi drugi stranci teško su htjeli da potpisuju ugovor od 2 godine. Ja sam bio svestan da radim Sizifov posao. Prosto zato što nikako do vrha nije moglo da se dođe. Ali da se taj kamen izvuče na što je moguće veću visinu svake godine krećući sa dna, to je meni bio vrh. Košarkaši Partizana sa Sučanskog aerodroma preko Londona otisnuli su se put Čikaga gdje počinju američku turneju. U Čikagu, odnosno Detroitu, crno-beli će imati 2 pripremna meča sa kombinovanim selekcijama za ono što ih čeka u Denveru i Phoenixu, a to je duel sa NBA timovima. Kad smo mi putovali u Ameriku, ja i Jaljaš smo sedeli pored Duleta i on namazan i odmah ustane i vadi knjigu kao iz seda i kao čita knjigu, znaš. A realno mi kao klinci smo prvo morali da se borimo za mesto u rotaciji, da učimo od starijih, da se ponašamo dobro, što je bilo skroz očekivano, da čitamo knjige koje nam je Dule davao. 2% ljudi čita. Ja sam pokušao da, na primjer, da ih koliko je moguće vaspitavam, pogotovo te mlađe igrače, pogotovo te koji su ovdje došli bez familije, mladi, da su jako važna ne samo 4-5 sati ili 6 sati na treningu, nego i onih 18-19 sati između treninga što se radi. Ja bi čitao i da nije Dule sad. Da, sigurno. Kao Dule sad je pred nas, kao daj mi knjigu, odmah brzo da čitam. I onda Dule ošao, kao šta čitaš to? Kao Dule, ovo je na engleskom knjiga, kao ja sam kao malo... Knjiga o Spartancima, znaš. American Tour, to je. Prvi koji su krenulo, da. Je tako? Sjećam se da smo gledali da što manje para potrošimo da bi mogli što više da sačuvamo za sezonu. I da recimo detalj da nismo htjeli autobus da uzimamo jer nas je to mnogo više koštalo nego smo išli sa 3 kombija. Kako smo išli sa kombija? Ljudi vozili, to mafijaši. 3 bela kombija i cijela turneja. To je bilo show. U Americi u nekom, da kažem, polovičnom sastavu sa plejadom nekih mladih igrača, Veseli, Aljoša Mitrović, Sinović, Lešić, Lučić, koji su bili klinci, igramo turneju. Gubimo dve utakmice sa Phoenix Sunsom i Denverom pod 35 poena razlike. NBA turneja je po mom mišljenju bilo jedno sjajno iskustvo za nas. Mislim da bilo je i naporno i tajming same turneje bio nezgodan jer smo se vratili maltene na sam start ABA lige. Ali puno smo vremena proveli tamo zajedno kao tim, zbližili se više kao tim i sigurno da tokom sezone smo baš zbog tog kratkog iskustva imali mnogo više benefita. Slabo smo počeli u ABA ligi na samom početku, izgubili smo Cibone kući, dosta zvižduka, dosta negodovanja sa tribina. Baš se sjećam tog osjećaja koji sam imao tada u sebi. Ja sam jako loše odigrao te utakmice i svi su čekali, ajde promene, ajde neko novi dođe od igrača. I onda se dešava to da dolazi Bob McKellen. On je u Turskoj negdje igrao, čini mi se. Mersin. I ja nađem njegove podatke o visini. I kažem, Saleto, moguće da smo uzeli ovoliko niskog pleja. Kaže, nije, on je 185. Rekao, Saleta, nema 185, da sedi na stolicu. Mogu da skoči metar iz mesta. Došao je Bob McKellen, ja se tačno sećam. Sletio u Beograd u ponedeljak. Mi smo u sredu već igrali protiv Unikahe iz Malage u Beogradu.
Krenula utakmica kad smo videli kako on igra, mislim koja je to brzina, koja je to eksplozivnost, to je dao nekih 17-20 poena, bio najbolji igrač te utakmice, mislim, obzirom na taj prvi fizički dojam kad ga vidiš misleći kao, znaš, da li je prenizak, da li je ovakav ili onakav, rekli smo pa dobro, od Boa će i biti nešto. Ma nisam ga ni video. Konsultovao sam se sa nekim trenerima, na primjer s Bošom Tanjevićem koji je tad bio selektor Turske i sve i uzeo sam ga na te neke njihove preporuke i on se fantastično uklopio u tu ekipu i bio je potreban takav igrač koji probija prvu liniju i onda su uz njega svi postali bolji. Dule nije kažnjavao finansijski igrače. Jedan vid, da kažemo, kazne, odnosno da nas prodrma, jeste bio da imamo te treninge ujutru rano ili sastanke. To su bili sastanci u 7 ujutru, 6 ujutru, pa se gleda... Sastanci, treninzi. Sastanak pa trening. Zvezdarska šuma. Sa bandažom. Ispiranje mozga. I onda, ajde, analiza. Svaki detalj da utakmici, ajde vrati. Pa ko se nije vratio? Pa vrati. A to je sve bilo dobro namjerno. Pa što nisi zagradio? Pa vrati. Pa ko nije ušao u kadar? Ajde vrati. Trajalo 3,5 sata taj sastanak i rekao je Dule idite u autobus, krećemo za Zagreb. Otišli smo za Zagreb, nastavili su loše utakmice, izgubili smo u Zagrebu i onda je bila najveća put od Zagreba za Beograd nazad. Gledali smo prvo Zvezda kasetu, pa Zagreb kasetu. A među vremenu Vlade Jovanović koji je bio pomoćni, tad išao je po autobusu i gleda slučajno neko ne zaspi, nego smo morali svi da gledamo. Put do tih nekih pobjeda išao preko poraza, naravno, koji su bili neplanirani i neželjeni i teški, ali koji su nam bili motiv da se pojačaju treninzi dalje i da prosto obaveza da se taj poraz opravda sljedećom utakmicom i pobjedom u njoj. Ovaj čovjek ne promašuje. Čovjek i kad želi da promaši, ne promašuje. 10-10. Sa rukavicama, sećaš kako je bilo? Završi se trening i onda kao ko hoće da kući može da ide kao gotovi trening, što je značilo za nas mlađe da moramo da ostanemo. Da je obavezno za nas da ostanemo. I onda je bilo osnovna vežba, šutiranje 10 trojki vezano i to je to. I bilo je različitih varijacija, da li iz trka, da li sa medicinskim rukavicama, da li... Bili su baštomanski možda čak. Sve od rukavice. Oni su znali da dolaze, znali su da je to velika škola, imali su dobrog trenera, ali i oni su mene činili dobrim trenerom. Igrači su bili svesni da nemaju neki ekstra kvalitet. Da nemaju ekstra kvalitet pojedinačno, da mi moramo stvarno ekstra kvalitetnim radom i ekstra kvalitetnim odnosima između njih. Da proizvedemo da ako neko vredi 2, a neko drugi tamo 3 u saradnji i prosto da ne budu prost zbir 5, nego da se tom saradnjom uveća to da bude 6 ili 7. Sjećam se te utakmice u Litvani, u Vilniusu danas, u slačionici na kraju utakmice. Dule Vojošić krene da analizira svačiju rolu ponaosob i dolazi do mene i onako okreće se i gleda mi i kaže, pošto sam ja sad, to je bilo, znači 2009. ja sam već imao 32 godine, kaže Dule, ti slobodno reci, ako ti se više ne igra košarka, nema problema, ti prekini. Ali je to vas Ritas od kog smo izgubili u prvom delu Evrolige, gde su nas oni i prebili i relativno su nas pokrale sudije i gde je Dule na konferenciji za štampu u Litvani rekao vidimo se u Beogradu, gde smo se stvarno vidjeli u Beogradu i nije im bilo ni malo prijatno. Mislim da će sutra imati priliku da vide kako se to radi još na bolji način i ono što sam ja apsolutno siguran da će to navijanje biti onako maksimalno za Partizan, jednostavno s jednom potpunom koncentracijom i
i od strane publike na meč koji je možda meč sezone, a sigurno je to kad je u pitanju ovo takmičenje. Ta utakmica kreće, Aleks Marić se povredi bukvalno na početku utakmice. Izlazi iz igre, znamo da ga gubimo za čak možda i top 16 fazu, ali ništa nije bilo sigurno i ulazi Slavko Vranješ koji je uvek bio neki backup Aleksu i koji ima svoju određenu i specifičnu ulogu. Slavko počinje da igra kao sumanut, znači ono lepi rampe, skače, zakucava. To je Slavko Vranješ odigrao mjesec dana najboljih možda u karijeri svojoj i što niko nije očekivao, čak i mi igrači smo bili ono kako će on bez Aleksa, on je MVP Euroligije, stvarno je dominirao u reketu, međutim Slavko je tu što se kaže iskoračio i pokazao stvarno koliko je svaki igrač i on koliko je bio bitan za tu ekipu. U situaciji kada smo morali Lijetus Litas da dobijemo sa više od 22 razlike, to nas nije paralisalo da ne damo svoj maksimum, odnosno da ne dostignemo ono što želimo, tako da smo ga pobedili i na taj način obezbedili plasman u top 16. Pokušao sam da kod njih razvijem nešto što je bilo partizanski moral. A što je rekao skoro moj prijatelj Božo Koprivica, pa nisu Nemci na Sutjesci imali manji budžet od Partizana. Jedino moralno pitanje u životu prepoznati svoj dar i slijediti ga do konca. Ti si to uradio u životu, prepoznao si dar i onda ga slijediš, učiniš sve da bi to slijedio. Onda moraš da budeš spreman na bilo kakve žrtve. U prvoj utakmici u top 16 fazi smo igrali s Panathinaikosom, standardni učesnik Final Foura i toliko ima trofeja Evrolige u svojoj tribini i vođen od strane najboljih evropskog trenera pa i šire, tako da to je bio ogroman motiv sam po sebi za nas. Nije uopšte izgledalo pred utakmicu da imamo neke šanse. Međutim, mi smo imali neku nadu da ćemo je dobiti. Mislim, a i nada je realna stvar. Nismo sebi davali alibi u smislu, to je Panathinaikos, jači su od nas, mi imamo sad i povređene igrača, a i nemamo povređene igrače kompletno. Matematika je da gubimo. Sport nije matematika, tamo nije 2 i 2 4. Išli smo i tražili smo svoju šansu u svakoj utakmici. U toj utakmici Aleks Marić je bio povređen, što je sigurno nateralo sve ostale da pruže više od svog maksimuma. Napravili smo jedan nevjerovatan podvig, odnosno sa jednom pobedom u Atini smo otvorili tu top 16 fazu. Taj utakmica bila sigurno jedno veliko iznenađenje. Malo nam je, sigurno da nam je dala onako, pa možda bi mogli nešto da uradimo. Kad je Pionir puni, kad ne smete da prijavite tačan broj gledalaca jer vam non stop stižu krivične prijave,
Pa tako ne bih ni sada kažem koji je broj bio, ali bilo je mnogo ljudi. I bilo je mnogo lepo. Opet, magija Pionira, to smo mi. To je ona atmosfera koja se tih sezona stvarala samo u Pioniru i verovatno nigde drugde na svetu. To je ono kad igrači protivničke ekipe izađu na teren i više gledaju u nas nego što gledaju u koš, nego što slušaju svoje trenere na zagrevanju. Pionir je bio toliko pun i glasan da smo skoro svi imali osjećaj da će sam Pionir da se sruši. Bilo je mjesta da igla nije mogla se baciti. Da. Do te utakmice i tog momenta nikad nisam doživio tako nešto, iako je to skoro 2 godine, moje 2 godine u Partizanu. Ništa se ne čuje. Ni time out ne može da komunicira sa igračem. To je to. Ti misliš da jako u jednom trenutku oni prebace na sljedeći nivo i prosto ostaneš bez reči, a i da ih imaš ništa ti ne znači. Barcelona dolazi bez jednog poraza u Beogradu. I sad to pitanje prestiža ne protiv Partizana, nego protiv ovih svih drugih da se ta liga završi bez ovoga poraza. Znamo kako se završila ta utakmica, tako što je, ne znam, na pola koša za nas Pete Michael imao neki prodor ka sredini reketa, bacio neki pol u horog, lopta se vrti na obruču, Lee skače ko sa Federa, skida je s obruča i mi naravno slavimo na terenu, trčimo, ne znamo ni jedni drugima u zagrlja i skačemo. Kreće onda sudijsko pregledavanje snimka. Nije lako sudiji da donese odluku. Ja vršim pritisak, ne znam da li je bio koš ili nije, čak i ne znam pravilo pravo da vam kaže tog momenta dokle može se igra na loptu. I on ko gleda, moram da kažem da je bio pošten tu, veliki utjecaj Barcelona u toj Euroligi. Barcelona kao Barcelona nosi ogroman paket sa sobom. Tradiciju, fudbalski klub, oni su sekcija i oni nemaju KK, imaju FC, fudbalski klub Barcelona. I onda sam samo bio tu da ne bi Dule napravio neku glupost. I jednog momenta on kaže ovom treneru ovde tom nekom formulacijom da misli da je lopta regularno skinuta. I ja prema publici koja sve noga dižem ruke i oni počinju da skaču i ja dižem ruke dobro i videći da će to da ide ka dobro, da izvršim pritisak preko publike. I on mi se okreće i kaže: Dule, nemoj to da radiš, moja karijera zavisi od ove odluke. Rekao, Điđi, ja shvatam da tvoja karijera zavisi od te odluke, ali i naša karijera zavisi od te odluke. Da je Lamonika tada dosudio išta drugačije, siguran sam da bismo još dugo ostali u Pioniru. Posle pobjede se ekipa brže oporavi i dobije se motiv. Kad izgubite, onda je sljedeći trening se gleda na sat, da se skrati, svima je teško. Gledaju samo prođe ovo pa da rade nešto što vole, da se vide s devojkom ili s ovim ili s onim sam. Tako da i poraz i pobjeda imaju svoje nusprodukte. Naravno, radeći s igračima, imao sam talent da prepoznam talent. U većini slučajeva neku sposobnost da kod njih razvijem odnos prema radu takav da se taj talent razvije do nekih skoro maksimalnih granica. Da, život je pružiti ruku prema drugom. Zato što se karakter pokazuje, na primjer, da li je neko iskusan igrač
i da li je iskusan glumac ili pisac, pa koliko imaš odnose prema onom mlađem. Ako ti... I koliko se raduješ tuđem talentu. Tako je, to je najveća ljudska osobina. Nismo se mnogo bavili kalkulacijama, nisu nas one vodile, ali ta utakmica sa Panathinaikosom je bila možda prva meč lopta. Nama je to bilo jako bitno utakmica u smislu da mi ako dobijemo Panathinaikos, mi smo se automatski plasirali u četvrtfinale. Utakmicu napred nismo uopšte imali, nismo bili celu utakmicu u prilici da povedemo, a ne Ni blizu. povedemo. Odlazim u slačionicu, naravno sastanak, Dule priča, objašnjava pa kako, pa zašto i tako dalje. Oni čuje se i dalje navijanje u Pioniru. Taj jedan detalj sa te utakmice, odnosno posle te utakmice je nešto što je, dok sam ja bio u Partizanu, krasilo Partizan, a to je da su navijači ostali posle utakmice i pevali jako dugo. To sigurno nema niko u Evropi. Dosta čitam poeziju, inače poeziju volim i u to vreme sam nešto se bavio Anom Ahmatovom. I to mislim da je njen termin časovi ljubavi. I ja sam nazvao taj odnos tih navijača i košarkaškog kluba Partizan časovi ljubavi. To niko nikad nije dogovarao. To se samo spontano desi. To je jedino što mogu navijači da pruže. Da ih podrže i kad im je teško i da se raduju kad im je lepo. I to je cela suština. I zato je Partizan veliki klub. Kad doživiš, kad osetiš, možeš tek da pričaš o tome. Tako da s tom nekom atmosferom i nekom pozitivnom energijom što smo od njih dobili, spremamo se za utakmicu u Barceloni. A Barcelona? A, vidi, u hotelu, šta je bilo? To je bio šal. Kada se čekalo Panathinaikos smo Rusi. Da, to je bilo ludilo. Igrali su Pekman Teplić. I govorili su kao da je prodato. Da. Pustiće kao da bi prošli Grci. Međutim, ni Željko, ni Peković, ni Tepa to nisu pustili. Odigralo se i onda je počelo veliko slavlje u recepciji hotela. Sjeća se Aco Pejović je seo na klavir i počeo da svira neku pesmu Partizana. Panathinaikos dobija tu utakmicu, mi smo automatski se plasirali na ovu četvrtfinale Evrolige, već mislim, ne smiješ da slaviš u slačionici, ali znaš da imaš rasterećenje, da ne moraš ni imperativ da dobiješ Barcelonu, igraš tu utakmicu rasterećeno, čak i dobijamo i saznajemo protivnika u četvrtfinalu, jer Makabi dobija Reala u Madridu i
već znamo četvrtfinale, idemo na Makabi. Ja znam jedan od puteva kako se pravi uspjeh u sportu, u košarci konkretno i prosto je to empirijski onako dokazano. A dobro, dar se podrazumijeva i sve, ali bez truda nema ništa. Naravno. U Tel Aviv niko nije išao da dobije prvu utakmicu. Mislim, ne ideš da izgubiš. Ali molio sam Boga da bude 30 razlike. Iskreno. Nismo dobro igrali prvo polovreme. Jači su oni bili i važnost utakmice je svima jasna, bez obzira što se trudi čovjek da tu važnost pretvori u nešto u neku motivaciju, ali nije to dobro išlo i oni su praktično imali dobijenu utakmicu. I sad drugo poluvreme, to je njih malo opustilo, a i nas je opustilo to što smo utakmicu već izgubili. Svi smo napamti po toj trojici u Zagrebu, ali ipak Kecman je u suštini odveo Partizan na Final Four sa tom prvom utakmicom u Tel Avivu. To mi je jedno od najboljih šuterskih večeri u karijeri. Šuto sam trojke 7 od 9. Pre svega su igrači dobili tu utakmicu i pre svega Dušan Kecman. Prelomili smo ih negdje na 3 minute pred kraj, počeli da vodimo. Oni su ušli već u paniku, neke nerezonske šuteve. Mi smo to onako koncentrisano i onako izdržali i priveli utakmicu kraju, da je stvarno to bilo neviđeno iznenađenje. Tek kad se završila prva utakmica, tek je onda faktički, ali tek se onda pojavila ta priča, pa ljudi, mi možemo da odemo u Pariz, ono što je stvarno u tom trenutku bilo pred početak te sezone, pričali smo i o Americi, kako je to krenulo i sve, što niko nije mogao da veruje. Znao sam da smo otišli na Final Four posle utakmice, ja sam znao da nema šanse da nas dobiju u Beogradu, da smo igrali bukvalno do preko sutra, što se kaže. Ako igramo kući pred svojim navijačima, stvarno smo jako nezgodan protivnik i da ne postoje favoriti koji mogu da dođu, odnosno mora da dođu da zasluže pobedu. Ne, mi ovu priliku ne smemo nikako da propustimo i to mislim da svaki od nas igrači ima tu podsvest. Znači, bukvalno arena je mora da postane neosvojiva tvrđava za te dve utakmice, tu nema izlaska i mi smo bukvalno takav, da kažemo, mindset imali svi da to je to, dve utakmice dobijemo i idemo u Pariz. U momentu kad smo se plasirali na Final Four,
ja lično nisam ni bio svestan veličinu rezultata koji pravimo u tom momentu. Plasirali smo se na Final Four, ali do tada smo već osvojili kup i bili smo u finalu Jadranske lige, tako da dosta toga jeste urađeno, ali mnogo više treba tek da se uradi. Poštovani gledalci, pozdrav iz Zagrebačke arene, iz specijalnog Arena Sport studija ovdje u dvorani gdje se istorijski prvi puta igraju košarkaške utakmice i to na Final Fouru najjače regionalne košarkaške lige NLB. Ja sam tu Jadransku ligu voleo jer mi je bila neka blaga zamena za onu staru ligu Jugoslavije koja je posle NBA bila najjača na svetu. I upravo što se igralo u Zagreb, na njihovom terenu i što su oni to tako organizovali da im je to bila onako najvažnija tema tih dana, ne u košarci, ne u sportu, nego i politički i u javnosti njihovoj. Mi smo se, znači, pre nego što smo otišli u Zagreb, plasirali na Final Four, što bi mnoge ekipe stali rekli je došlo do emotivnog pražnjenja, kao nema motivacije i tako da. Smo mi dalje bili gladni uspeha i želje za još dokazivanje. Da li je 15.600 gledalaca, što je rekord posete na jednoj košarkaškoj utakmici u Zagrebu. Jako se igra tvrdo, igra se sa dosta kontakta. Igra se onako kako treba da se igra final. Raste prednost Partizana, sada je +5 za prvaka Srbije. Mi smo kontrolisali skoro sve vreme, ali onda u drugom poluvremenu se dešava taj moment gde je prekid utakmice. Došlo je do sukoba dela navijača sa obezbeđenjem dvorane. Nevjerovatno. Nekolicina naših navijača su imali zastavu Srbije, gde su navodno bili tu negde okolo navijači Bad Blue Boysa, gde su krenuli da ih jure. Neki uspevaju sada da i preskoče tu ogradu, žestok sukob. Mi smo imali bukvalno, ja mislim tada, jedno 5 navijača u toj areni. 3 klinca iz Srednje Srbije. Ne, 3 klinca iz Srednje Srbije i jedna Slovenka. Kad je izbio incident, Saša je pozvao te klince na teren i meni je rekao, kaže, slušaj, ako se ovoj deci nešto desi, ja prekidam odmah utakmicu. Ja zaključam te klince, sećaš se? Sećam se Nastavlja se utakmica gde navijači, naravno sad kreće nova energija, gde ustaju, gde možda se malo i studijski kriterijum menja, gde Tomas i Gordon postižu 85% poena od celokupne ekipe. Zadnjih, znači tih nekih 10 sekundi izvodimo loptu sa pola terena, Robert dobija loptu, pravi faul na njemu i ima 2 slobodna bacanja. Ako ubaci jedno, ja ću pravim faul, 3 razlike, onda će oni da imaju 2 slobodna bacanja, gde će prvo da ubace, ako mogu, drugo da pokušaju da promaši, ja ću ubacim visoke igrače za skok i tu će već da istekne vreme, tako da faul koji će oni da prave, šutirat ćemo se promaši i gotovo. Što je promašio prvo, pa je promašio drugo, sad ne smiješ faul da praviš, malo je vremena ostalo. Lopta za Tomasa! Tomas je vodio loptu ka košu i ja sam sad tu između dvojice, razmišljam da li da izađem na Tomasa koji je do tada, ja mislim, 30 poena ili da ostanem na Bojanu koji se nije upisao tu utakmicu. Ja odlučujem da krenem na Tomasa. On baca dugačak dijagonalni pas
Bogdanovića koji je dotle šutirao 6-0 ili 5-0 i Vranić izlazi na njega, znači igrač od 223. Sa podignutom rukom skače, on ubacuje trojku. Bogdanović za titulu! Bogdanović pogađa trojku! Kao nema titule, kao nema prstena, kao izgubili smo, kao mogući, kao ne mogu da verujem, kao... Ono 0,6 sekundi je ostalo. Mislim, gotovo utakmica izgubljena, nema tu. Da li je moguće, sto puta, da li je moguće da mi ovu utakmicu gubimo? I kreće studija, uručuje Rašiću loptu i kao ajde, kao izvedi i da završamo to. Razmišljam da li da dodam Duletu koji je tu negdje oko našeg penala ili Robertsu koji je bliže njihovom košu negdje na polovini terena. I Dule je toliko želeo loptu i vikao daj loptu. I ja njemu onako, po toj inerciji, on već čovjek želi da mu dam loptu, ja mu dodajem. Da šutam s pola terena, mislim, barem da je džidnem, da bacim pa sad, ako uđi. Ja sam se već okrenuo prema njihovoj klupi jer su oni već uleteli svi unutra i onda sam krajičkom vidio loptu koja leti. Rastović skače ispred mene, gleda me ovaj šef žandarmerije. Ja gledam njega i odjedanput vidim erupciju na našoj klupi. Kažem, šta se desilo? I onda čujem tog priču o 6. igraču, Saši Daniloviću, koji je vikao Rašiću, koji je držao loptu. Izbaci loptu, izbaci loptu, izbaci loptu. Rekao, baci bre tu loptu Kecmanu. Pošto je malo Rašić, mislim, svi smo bili u šoku. Ja sam to više iz nervoze rekao. Baci mu bre loptu. On je bacio i to je to. Nisam čuo nikoga. Samo sam vidio Duleta onako kako želi tu loptu. Vreme nije isteklo. Partizan je nevedio! Neverovatno! Neverovatno! Ide trojka, šta se ovo desilo? On je pogodio trojku! Kakva je ovo utakmica? Kakva je ovo utakmica? Sa ove distance najviše sam nekako ponosan na način kako smo mi ispratili tu završnicu. Da. I Bogdanovića, i da vrijeme nije isteklo, i putanju lopte, i koš. 6 desetinke bilo do kraja. Kecman je pogodio trojku. Ja nekako i dalje mislim da ćemo teško da vidimo jednu takvu utakmicu u evropskoj košarci više ikad. Šta kažu sudije? Šta kažu sudije? Šta kažu sudije? Sa Edinove desne strane bio Zmago Sagadin, a sa moje leve strane bio Aco Petrović. Aco Petrović nas pita, kaže, kao, ovo se ne priznaje i ja mu govorim 0-3 priznaje. I onda gledamo svi zajedno na monitoru i sada vidimo da je Dule izbacio taj šut pre nego što je isteklo vreme i sad mi klimamo glavom, a Aco Petrović hemijsku koju držu bacio. Šta se dešava? Ide trojka! Partizan je pobedio! Ide trojka! Partizan je šampion Jadranske lige! 4. titula za redom! Kakva je ovo sezona? Kakva je ovo sezona Partizana? Neverovatno! Znači, to mi je najsrećniji trenutak. To je neopisiva sreća i rad za sve nas. Pa i vidjeli ste i neke ljude koji nikad pre ni kasnije niste vidjeli skaču. Skakali su u tom trenutku. Nikad nisam vidio Duleta srećnijeg i nisam vidio Duleta da pokazuje taj nivo emocija nego tu. Da, meni je taj u Zagrebu jedan od najlepših momenata u životu. Šta je ovo? Kec, šta je ovo? Mislim da je ovo mrežicu što je Slavko skilo na kraju kad smo... To je ta mrežica. To je ta mrežica. Bez merdevine. Bez merdevine. Meni prilazi čovjek, a ja nosim makazice sa sobom. Napali su ga i za to, kao nije u redu. To sam htjela da ti kažem, da. On skida mrežicu i dolazi lik iz arene, kaže, pa kao, zašto skidate mrežicu? Ja kažem, rekao, to je običaj, rekao. A nosim sve vreme makazice da može da skine. I evo, mrežica iz Zagreba. Najvredniji trofej moj koji imam. Kakva utakmica, poštovani! Neverovatno, ovo je bilo za impart. Ma ne 1 za 6. Komentatorski dvojac se za malo nesvijestio ovdje. Onog trenutka kada je Bojan Bogdanović dao onu trojku, ja znam da sam u tuđem stanu udario televizor, ugasio ga i onda čujem ljude koji su u tom bloku zgrada krenuli da urlaju kao nenormalni. Izašao sam na terasu pa sam krenuo sa njima da se raspravljam.
gde vidim dečka koji stoji u Partizanovom dresu i urla mi, ali dobili smo. I onda ja njemu tek krećem da se obraćam, ali onda mi on objašnjava, ali brate, dobili smo. Tvoje utisci posle ovog koša što sam napravio? Šta reći? Nothing to say. This is all I have to do. Come on. What have to do? My baby! Sjeća što je kliknuo, što je da je pustio vreme, mislim da niko ne bi se bunio, da nije stalo na tih 0,6. U stvari, najzaslužniji je čovjek koji je bio za zapisničkim stolom i koji je vodio vreme. Pre 2 godine smo igrali u Zagrebu protiv Cibone i izlazi neki čovjek onako u odelu i kaže Dule, pa kao, Kecmane, s time ne sjećaš? I rekao, joj, izvinite, stvarno, dajte samo kao neku asocijaciju. Kaže, pa zbog mene si dao onaj koš u Zagrebu, ja sam bio zapisničkim stolom i zaustavio vreme. I ja rekao, pa gde si čoveče, dođi da te zagrlim, da ti čestitam. Napravio si mi ono istorijski moment. Dolazimo na granicu i pita carinik hrvatski Saleta, kaže, šta imate da prijavite? I Sale mu šmekerski kaže, titulu. I podigne prozor i prođe. Kako je bilo lepo. Dani ponosan, veliki. Te ove sekunde, to je dio sreće, a pomalo se i zasluži. Samo pobjeda šta je, izdržati sve. Treba izdržati. Izdržati da bi pobjedio. Da bi ponovo pobedio. On je šutnuo, pa šta Bog da. I Bog je dao koš. Ona se čini slučajna, ali ja stvarno znam šta smo mi radili 5 godina pre te trojke. I ne samo te sezone, nego 5 godina. Koji je to put? Vidiš da mora negdje da se vrati. Vratila se, to je bila prelomna tačka u kojoj se vratilo. Ne Kecman, vratilo se svima da mogu da uživaju u tome. Uvela nas nekako u istoriju i kad ne budemo živi, svi će se sećaju te trojke Duleta Kecmana preko celog terena za titulu u Zagrebu, a ja se sjećam kao asistent toj trojici da sam uspio da dodam loptu Duletu. Način na koji smo osvojili trofej u Zagrebu je nešto što će se generacijama pričati i ja sam imao i tu čast da budem prvi među jednakima i da podignem taj trofej. Nikako ne mogu da ja kažem, to je samo moja zasluga, jeste, ja sam i pogodio taj koš, ali da mi nije bilo mojih saigrača u timu i cele te atmosfere i hemije i tog poverenja između nas, ne bi možda ni ja bio, ni klub, ni naši navijači, ni nagrađena tim pogotom. Kecmanova trojka je Partizan, kada je sve nemoguće, pojavi se iznenadna sila koja to reši, tako da to je Partizan. Bez obzira na emocije koje nose osvajanje titule, već smo se bili fokusirani na naredni trening i na ono što nas čeka, a to je za većinu nas možda najveća stvar u našim karijerama, to je Final Four. Lepo je kad te vidim na vrhu, lepo je kad si najjači. U Pariz nas inače ispratio i grup sa svojom navijačkom pesmom Večna mu slava i to je isto dodalo na lepoj atmosferi i na lepom raspoloženju koje nas je pratilo pred taj završni turnir Evrolige i mislim da je to vredelo takođe spomenuti. Samo Partizan, ko je najjači, samo Partizan. Stvarno ta pesma i dan danas u meni budi te neke prelepe emocije i sećanja. Samo Partizan! Dalibor je jedan od ljudi koji su
toliko voleli Partizan i uvijek je sedeo baš dole na parketu i dovodio je svoje klince na utakmicu, osađivao im tu ljubav i strast prema Partizanu i onda je I onda me nekako to vratilo, stvari, neću sad budem patetična, zato što znam da bi on voleo da pričamo o njemu i o Partizanu u nekom zajedničkom kontekstu, sigurno dokle god smo živi, tako da ćemo to i da radimo. Pa šta da kažem, sigurno smo jako uzbuđeni što se prima kao Final Four u Parizu. To nije nešto što smo dobili na lotu. To je nešto što je posljedica i dugogodišnjeg rada. Ukoliko hoćemo da rodi neko drvo koje je visoko i snažno, mora koren da bude dubok i dobar i mi smo taj koren napravili. Koliko košta? Ali kupi 7 za 1 euro, 7 komada za 1 euro. Kako znaš srpski? Biznes. Biznis? Tak. Bravo. To je bila kruna. Pariz i šansa u Parizu da se čak možda i osvoji Euroliga. To kako su ljudi ulazili u halu, to je bio naravno srpska posla na bar kodove, kako se uđe, prođe onaj češalj, jedan uđe, prođe pa iznese ili su od Rusa uzimali karte. To je, ne misli da je bar jedno 500 ljudi ušlo bez ulaznica da je ušlo u dvoranu. Na for, neku srpsku for. Mi smo se spremali za Final Four u Parizu kao da i nastupili smo na tom Final Fouru kao da smo imali svako od nas po 3-4 Final Four iza nas ili osvojene Evrolige. Odigrali smo odličnu utakmicu s Olimpijakosom koji nije bio u idealnom stanju. Cela utakmica je bila jako tvrda. Nismo imali dobro šutersko veče, nisu ni oni imali. Na kraju mi vodimo jednog momenta 5 razlike. To je isto dobijena utakmica. Tih godina sam ja te egal završnice matematički, šahovski onako dovodio da mi dobijemo. Nisam mnogo puta gledao u završnicu utakmice s Olimpijakosom. Jednostavno, ostalo mi je tako upečatljivo taj negativan deo iz te sezone, taj završetak. Bome Kelly koji pretrčava ceo teren, polaže loptu, ostaje, ne znam, nekih 10 sekundi do kraja. Nama je ostalo samo da odbranimo posljednji napad Olimpijakosa, gde i Dule promenio odbranu iz čoveka stao u zonu 2-3. Ja vidim po kriterijum suđenja da će da se svira faul. Bonus je i stavljamo u zonu. Mislim da je 2-3 bila zonska odbrana koja ima za cilj da odbrani jedan šut. Jedna od dve stvari koje su bile loše po nas, osim toga da Miloš da koš, sledeće je bila airball i to se upravo desilo. Da je pipnuo obruč, gotova utakmica. Međutim, on promašuje ceo obruč i Childers, koji se nije video na utakmici, zaleće se na skok i zakucava tu loptu. Ušli smo u produžetak, igrala se sjajna košarka. Taj faktor sreće koji nam je nedostajao na kraju produžetka je odlučio. Sve sam trojke promašio tu noć i bio sam ubeđen da će ući ta lopta. Čak sam imao vremena da se sekundu jednu namestim. Međutim, bila je jaka i u tom momentu se srušio ceo svet. I posle toga čega se sećam tih mojih nenormalno teških nogu i tela i Lukinih suza. Kao bisera, mali, onako plače gore u ovome. To mi je jedan stvarno isto i od najtežih poraza u životu, taj. Nekako kad se sedi tog Pariza, kao da nismo izgubili nijednu utakmicu. Nešto je na produžetke, bez veze. Nismo imali sreće. Svakome se, mislim, dešava šta mu priliči najčešće
i sreću treba zaslužiti, ali mislim da taj put nije bio pravedan. Imali smo utakmicu, ali pala nam koncentracija u najvažnijim momentima, tako da to je odlučila utakmica. Izuzetno borbena utakmica i svaka čast našim momcima i našim navijačima koji su još ovdje da pjevaju i daju veliku podršku nama. Posle ove utakmice su naši navijači ostali u praznoj hali i dugo sa nama pevali i sigurno da smo i na taj način pokazali i Evropi i svetu otprilike te časove ljubavi. Ljudi, ja moram da idem nešto da pokušam, ne znam da odam tajnu šta i kako. Ajde, ti se srećan. Ajde, živjeli, nastavite da časkate, uživajte. Na vremena dole, 006, dovoljno ti. Jel stižem? Hvala, Keci, tvoje za sve. Ajde. Ljudi, pozdravljam vas. Ćao. Toki, onda sliku da nađemo neko mesto unutra. Evo ovdje ćemo staviti. Može. Ćao ljudi. Ćao, Keci. Bilo je lepa godina. Ja sam i zaboravio malo na ovo. Majte. Pored Pariza, treba se setiti i dočeka iz Pariza, gde smo mi završili kao četvrtoplasirani tim, a dočekani smo kao šampioni sveta. Gde je aerodrom bio pun navijača Partizana koji su hteli da se slikaju sa nama, da nas pozdrave, da nam čestitaju na našem uspehu. Tako da, opet kažem, stvarno smo imali veliku privilegiju da budemo deo jednog takvog kluba i da nas podržavaju tako divni navijači. Vidi ga Miša, da vidim koliko je bio mlađi majhiti, to je. Miša nas je točeo moji kosu. Sad ga više nema, vidi ga, ne može bez njega ništa. Miša je bio ispred svih, naravno, prvi izašao bio linije. Imao tu elementu i pedagoga i da ih skupi kao igrače pa da im kaže otprilike, on bi rekao nemoj da me brukate, da slušate Duleta, na primjer mojim igračima, da igrate dobro, da pobedite. Tako da otprilike to jeste malo stilski ulepšano, ali jeste to neka njegova poruka svima koji dolaze ovde na ovaj stadion i pred svaku utakmicu. On je Partizan volio čistije od svih nas, bez ikakvoga nekoga interesa. To je ne mogu sad, to je bilo scena s njim, svakodnevno. Miša Tumbas je, mislim, ja ga znam od kako sam došao od 86. kad sam došao u Sarajevo. Miša Tumbas je bio, kažete, Partizan, košarka, fudbal, kažete Partizan šta god. Znate da je Miša Tumbas tu bio. I kad sam čuo da je preminuo, bilo mi je stvarno žao. Retko pustim suze, to je kad mi je jedno kuće umiralo. I ovo za Mišu cijel dan sam plakao kad sam javljao da umre.
Opa! Te dečaci! Desi, mladiću! Deste! Kako ste još? Desi! Šta mi radiš? Desi, čikabane, šta mi radite? Rekao samo stavimo koletom i jedino nisam njih vidio. Desi nas igrao, desi! Šta radiš? I dalje odzvanja taj zvuk u očima kad se samo zamisli trojčica. Samo 10 godina je prošlo. Samo 10 godina, hvala ti, stvarno. Hvala i vama, šta? Pazi, da nije bilo tako, možda tako sa ti nekim nabojem, pa to, možda ne bi ni bilo što jeste, to sve super i tako dalje. Da, bude neki finala koje se zaborave, ovo neće. Dobro. Luda sezona, eto luda i završnica domaćeg prvenstva protiv Hemofarma. Čak smo uspjeli da se potučemo, eto, sa ekipom Hemofarma. Uvek su te utakmice između nas i njih bili na granici nekih incidenata. To se prenelo i na rukovodstvo i na igraču i sećam se. Tu je bilo takva tuča da je to strašno. Pokušavali smo ovdje da damo trojku, ti izimitiramo kako si dao ovaj... Jel bio neko blizu ili neko dao, a? Niko nije bio ni blizu. Najbliže bilo najbliže. Nemoguće, pa ja sad nema šanse da dobacim. Ne, ali pa mi smo rekli, nosio si odelu dok si bio igrač, ali sad kad si igrač, to sad nema šanse. Kao mi smo se raspodelili na 2 koša, kao da li možemo da probamo, evo uvatit ću neku lopu. Ali nema šanse, znaš ti koliko mi sada izgleda daleko? Pa nema veze, bitno da je tad ušlo. Ja nisam verovao da neće doći u Beograd. Očigledno su i trener i svi odlučili da uđu u ulogu žrtvene, a ne onoga koji gubi. Kad su već tolike žrtve, neće doći. Tu do kraja nisam verovao da neće doći. Na kraju završilo sve to da smo mi igrali basket između nas. Hemofarm nije došao na posljednju utakmicu, osvojili smo trofej. I posle trojke koju je Aleks Marić dao za pola terena, gde Miša Tumbas uzima loptu i nije bilo boljeg načina da se tako jedna fenomenalna sezona završi. Sa trojkom Miše Tumbasa koja je bila maltene kao Kecmanova trojka u Zagrebu. Sine, jesi spreman? Moramo izvedeš, šalješ loptu, moraš sve... Ali Obruč spreman, da, ja ću da budem Raške. Ajde, ti budi Raške, da. Koliko mi dajete fore? 3 fore, 4, 5, koliko? Šutiraj dok nas ne izda glas. Sad kad bude blamaža, poništit ću sve ono iz Zagreba. Dao si kad je... Ajmo, čika. Ovo je... Ubeđen sam da daje. Nema šta, ovo je više sve. Daj stop. Nisam vam čuo glas. Ovo je... Nisam vam čuo glas. Ajde, dajem tablu ili Obruč. Ušla, evo je. To je tam bila tabla, sve smo bliže. Ajde, još dve bane. Evo je. Ide. Tog dana kada odem ja, pospite pepeo na teren JNA. Pošto imamo 48 titula, da mi sljedeće sezone... Da ti ispratimo u penziju. Jeste sa još 2 trofeja, sa okruglim brojem. U to ime živjeli. Živjeli. Uvijek je nešto na 3, što je vrlo važno, to su biblijski brojevi. Moraš da se vratiš 3. put u Partizan, da bi osvojili kup šampiona. Jer ja sam dete Partizana,
Crna oca društva uvek bela vrana i neka pesma ori se. Suština je što su oni svi voleli Partizan. To je suština. Voleli su te navijače. Ti navijači su obožavali te igrače. A kada ode, kad ne više ne bude, s ove strane, vodit ću te Partizane. Ko je najbolji? Partizan!